Kanitha-inĩ wa AIPC Kiratina gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩkuo ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP anyitanire na etĩkia igongona-inĩ rĩa mũthĩ wa Kiumia. Igongona-inĩ rĩrĩ kũrĩa kumagaritio nĩ atongoria matiganĩte ĩndĩ mũmbunge wa gũkũ Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba ndauma kuo. Rigathi augĩte ndeto iria president akoretwo akĩhunjia cia gũkinyia Kenya gĩkĩro-inĩ gĩa bũrũri wa Singapore nĩ ndeto itarĩ na kũrĩa irĩ na no kũhĩngĩca arahĩngĩca Kenya. Wakenya wenzangu, nataka nipeleke nyinyi Singapore. Si Wakenya tuende Singapore? Hala? Wakenya, mimi niko na plan, na ile plan niko nayo ni ya kutoa Kenya third world nipeleke first world ikuwe kama Singapore. Uone kwa toya dagame kagere? Hii mtu anatubeba ufala. Rigathi atetirithĩtie thutha wa president kwaga kũhingia ciĩranĩro cia bottom up. Rĩu nĩ gwetherera aretherera maũndũ ma kuha mũingĩ. Mũingĩ ũrĩa aharaganĩirie gĩthomo, thogora wa mũtũrĩre, ugima wa mwĩrĩ, gwata kũkuithia mũrigo mũritũ wa magoti. It's a lie. Na tunakuambia William Ruto tukiwa hapa mlimani. Watu ya mlima wanakuambia hapa Kiambu, kabla utupeleke Singapore, kwanza malizana na mambo ya bottom up. Ulisema utatuweka pesa kwa mfuko. Ile kidogo tulikuwa nayo ukatoa. Kwanza rudisha ile ulitoa kwa mfuko before utuambie mambo ya Singapore. Si ndio? Ulikuja ukakuta masomo ya Kibaki inafanya kazi ukaharibu. Tengeneza masomo ndio utupeleke Singapore. Ulikuja ukakuta NHIF inafanya kazi ukatoa ukalete mnyama anaitwa SHA. Ondoa hiyo mnyama, urudishe NHIF ndio utuambie mambo ya Singapore. Hiyo ndio tunasema hiyo safari ya kwenda Singapore hatuendi. Na hapa tumeambiwa alikuwa ametuletea wheelbarrow. Ameshindwa kuitoa chini iende juu, sasa anataka kuenda kuchukua ndege. Kama yeye anataka ndege, aingie ndege, aende Singapore, sisi tumlipie, aende akae huko, atuachie inchi, tuko na Rigathi wa Gachagua hapa na wengine ambao wataendelea kutuongoza. Rigathi erite a Kristiano a kanitha ũyũ wa Kiratina. Akenya matigwĩtĩkĩra kũhenio rĩngĩ ta ũrĩa mahenirio gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022. Kuona rĩu nĩ makuũkĩirwo nĩ maũndũ na gũkũrana rĩrĩa marahenio. We are not fools. It is true you are mistaking us to be fools because you cheated us. Ni kweli utudanganya, kwa hivyo unaona sisi ni wajinga. What you don't know, tumerevuka. Tumekujua. Tunakuonea 18. Don't tell us that Singapore nonsense. First deal with the bottom up. Hilo ni tuahidi. Rigiji alipoanza kuuliza maswali lazima angetolewa. Tunaelewana? Kwa sababu yule jamaa hataki kuulizwa maswali. Anaamini Kenya is his personal property. We want to announce to him from here in Kiratina Church, AIPC Kiratina in Githunguri constituency, that William Ruto, Kenya is not your private property. Na tutaendelea kukuuliza maswali. Hamwe na ũguo Rigathi augĩte president nĩwe ũremithĩtie bara ya kũhĩtana na njohi na ndawa cia kũrevia ĩrĩa we Rigathi mwene ambĩrĩirie na ũrũrũ mũingĩ mwaka-inĩ wa 2023. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.